Iyi hano rugwerire cyaro cya Rwabyemano umugombora ya Kenshunga ho muri district ya Kiruhura wanyuma y'abatsigazi babiri ho kugwa mu mezi ga damu ya Rwabyemano bakaferaho aberebire nagabo ntibagira ngo umwe habafire abira ari mu bwato nuko bwato bukujumara yakiretire mugenzi we kwija kumiyamba na amezi gakamera baguma bagaruka yo bikahari bagwa mu bwato bwa Kiruhura bose nibizo mu bakozo mu bwato bishikagati kabacurukamo wayivana bwele be namakuzi hawe tawe nombe ni chimangu namakuzi konkatwe kiyabe yagatire yaje kushora gargam yale munwanu wariyo naenda ku yabutuka kuzamuyamba ato kumuyamba ubugwe kujabe yaremererwe amukwataho tayivana wababe yari yamana gamuhire bona abagwayo batyo aba bombi bareberwa Haldamweji ho mu bwabirarisize embuzi kandi ndijo arisizente bitubwa nyuma bashazire mu bavugo bwato Ahadamweji yakitahendire kuronje kwatamata bakagataho batagakomere n'abana bakija bakazamo kati kugira ababa no kugira ngo nibo bagwiremo konka abana bakira kuza mu mato bavuga abana bariko babagira kutahamizi bakwikaho bashanga amato garyaho tigine ugakumire tigakomire baza mu bageni kurekana ko ngo accident biraya yabo konka bo abana nibazamo aga uzihangwe amahura agize kugira ngo umwana we yagomizi ngayine mutayo nyiruka kushika damu nshaka kafurahi gure cyato kirya rubaju mu bagwera Maria ngeza kurondeka sinanyinguka zo mizi atabakwata akwana nyimbenete kwa gagwa mukotenga vuga hoga mizi ngambanya Ivan Nyesiga habire nashomera yishemero rya Sedes umurushere Kiruhura kandi we ayikiriza Miracle abire nashomera hali Ian Secondary School mu district ya Lyantonde abazire babo ntibagira ngo bari abana bo buryo mwene biratini ibirarije abire nashomera Ian yabirahereza mukaga ariko muvaka so yo na inspectinga bizarutse mu kwa kashatu za university mwana go wafa biro mizi mwana wanje w'umujigijo yaryo mwana murunji ko yanamazara tine cyabire yanteganyise byo kushoma bina shomaje munonga kandi yabirarye cyo kureberaho cyaba rumunana abanyanya aho ko abantu bamurebera hebunje byaje nakora abatura mbagira ngo Damweji tere kureberwa kuronja abo kiro kwataho hekiro kuretera abantu benji bagwamu otireho nabana batoho kugizanaramu government etuyamye aba bakwereza tenda baju barere cyangwa babataje kore yabo babana b'ikifata tubazanira mu mato gabo amato kakamara abana bide kikomanyisa mukakiriyo ntaza kufa nabandi nkabataka ekimwe kubona ikikoro damu no kureba mu yakoma yaziturwa then bataha umwanya kumugwa abantu kurabaho bakataha mizi kandi bakargamo rero abakwenda gukora mu kwategeye nyanja bakabanze batega bakiza kutega amato gabo bagatumwanya gumwe baramwe bakuma Damweji ya Rwabyemano nemwe hari za damu za government 12 hezero muri Kiruhura abatura ba district ejene bagira ngo butazifaho okuzurukozwa kiretira abantu kuzukosa ho kubayenda kandi kikitira amagaraga abantu mu kabi gasha kwa Canary Mensa ahabwa Tayari West muri Kiruhura.